Hai, iawang deme namai gigu man sa ge hai menaje klum. Zai man sa pogai makso ge hai menaje video light banai share te gara hange kyam gaidele. Anwi hai menane chile north east state jagda da best state ge tingri makpe achelus do aige IMD mena issue te gobe tingri rabe create set state ge tingri gu le zarangale zai chize hazing kai ke chom banai kai ma dai ge rui gu le za sale. Zai namai hazing kai ke chom mai ge tingri rabe IMD mena issue te gai be Jammu Kashmir banai Ladakh zai Himachal Pradesh ge hazing kai ke chom mai ge tingri gu le za sale. Zai hazing kai ma dai mai ge Uttarakhand Kerala Tamil Nadu Andhra Pradesh Karnataka Pondicherry Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram Tripura zai West Bengal Sikkim ge rui gu le za sale. Ai ze tingri rabe state ge release do bam girne rui gu le za sale. Hai manaram ge rui so makule za sale. Zai Russia mena Ukrainian gede ge bom kdibe zai pranchibe Ukrainian gede Mariupol ka chibge bom kdibe to gai be dele za sale. Zai Ukrainian gede go President Volodymyr Zelensky ne Moscow Russia go capital mezem paugai ze Peze Kiev city ne zimnala keso keba meze pehla Kiev city Ukraine gene terahange reize kache ne ten sogara hange kyam gai dele. Zai Ukrainian gede migo chpai me force mene Russia migo tank Ukrainian gede go artillery ne Tem siani delay. I pop a footage ngobze Ukrainian gde go official mena Facebook social media ge post te gai baby gene download te lo janang ni hai mena pi rahanga agina ina te lia gai delay. I pop a Ukrainian Mariupol city delay. Zai Ukrainian go chpai mera mena Russia go tank naten siani delay. Zai iron na mak Japanese go chpai me Russia go chpai me mina hang srok jdu te chani delay ze official mena sali. Zai ai je nang ni chuna video ngo bam ze agu footage malai ka gana ai je social media ge Ukrainian go official mera ne share te gai be jigena nang ni hai manaje pi rahanga te lia gai delay. Aiza namai go live footage malay kagana Ukrainian gede Russia go K-35 helicopter Ukrainian chpai mena je Krishna jinge komchang na jang kai kana mai ge ipo web footage release te goi ko delay zai ipo web footage je Ukrainian gede mena Russia go helicopter te kan siabe nuina capture te lu je social media ge share te goi ko delay spot jignan dagum je ka hrei me ka chbe ning ni hai na pi kara hanga ai ge ine Kecai nalis do ning ni je telia gai delay. Isaac K-35 helicopter je pranchi ka sangko delay ai po be helicopter ne de rege kibam ram do misonga je kam sia ke delay je sali. Zai ai po be helicopter ge missile che ket ngai ke je ka ha ke to nyang ko le je sali. Misui delay nong ni ne pi gai be sigena kan ga je ai po video light banai share te garanga hai mana je kyam gai delay.